kamatayan niya. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ginang Diyos sa tsakeka. Nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya panamaning buwan at san mo, Jesus. Santa Maria, Nindo ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kinuras ng kamatayan niya. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ginang Diyos sa tsakeka. Nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya panamaning buwan at san mo, Jesus. Santa Maria, Nindo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kinuras ng kamatayan niya. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ginang Diyos sa tsakeka. Nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya panamaning buwan at san mo, Jesus. Santa Maria, Nindo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kinuras ng kamatayan niya. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ginang Diyos sa tsakeka. Nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya panamaning buwan at san mo, Jesus. Santa Maria, Nindo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kinuras ng kamatayan niya. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ginang Diyos sa tsakeka. Nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya panamaning buwan at san mo, Jesus. Santa Maria, Nindo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kinuras ng kamatayan niya. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ginang Diyos sa tsakeka. Nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya panamaning buwan at san mo, Jesus. Santa Maria, Nindo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kinuras ng kamatayan niya. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ginang Diyos sa tsakeka. Nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya panamaning buwan at san mo, Jesus. Santa Maria, Nindo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kinuras ng kamatayan niya. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ginang Diyos sa tsakeka. Nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya panamaning buwan at san mo, Jesus. Santa Maria, Nindo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kinuras ng kamatayan niya. Amen. Ligaya king pa, at king anak, at king Espiritu Santo. Ang timay sa diyala ligaya, ba't king kamangulan ngayon at kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Kapurian king Virgen Maria, Maria ang pawang kalinaman, Maria ang pawang leguan. nakakaya kita ng king dungis ng manang kasalanan, Kakiyakita ng king dungis ng manang kasalanan. ikaw ang ligaya ng Jerusalem, Ikang tula ng Israel. ikaw ang kapurian ng balayan mo. Ikang santungan bingawasan ding makasalanan. O Maria, O Maria, diri nakapantas-pantasan, indong mapamakalulu. ipanalangin mo kami, O Nuestra Señora de Gracia. Bami nga pangayong tulirang in pangako ng Heso Kristong ginumi. Manalangin tamo. Tigalaman mo sa o malugod na Birhen Maria, king kapilan man e pameramdam, king atin katao man, karin e bilang aming santong king kekang pakalulu, manyawad king malmong pamanampun, asikwel mong emo salingapan, ako king pamagnasa, ako king antiketing kapanaligan, dururot ko po keka o indong birhen ding birhenes, at agyamang makadamag ko king bayat ming kasalanan ko, mangangas ko muring lalapit king malmong harapan, o indo ng Jesus, emo sapo sa sakwil iting pakakalulong karalungan ko, nunitingiran mo pong nayunan, at damutan mo sapo ngapyanan, yanasa. Tuling panalangin, Parking Santo Papa, O Diyos, Ama na banat siyas at karing sablang tao, balikdan mesa po karing matamang mapamakalulu, ingalipan mo ni Santo Papa Francisco, ay nalal mong pastor ng nabilog a kabinyagan, pagamawa mo ni kaya ka kinluguran ng grasya bano, pakasngawang king amano ang pong pakalulu, king nayap na malimbawa, ding panibalana, ang gana king mirasyo, king sadsaran king biye alanangga, kambera ding ovejas, apeniwala mo kaya nanasa. Para king mabilog a Santa Iglesia at king kaya katang parokya, o Diyos sa santungan at tepangan ni, ampat mong ikapuing panibataning pakalulu, pakiramdaman mo sa puing panalangin na ng Santa Iglesia, manyawad lugod ang pong pakalulu, lalong-lalo na ing parokyani, mga ipanabang mo sa kaya kami, iting kayadwanan ni kaya ka, alang-alang kang Heso Kristong ginumi, yanasa. Para karing pari at obispo, o lubos mo lupanga at alumanggang Diyos, ikang magpabanal king tao, kapamilataning
obra ng Santa Iglesia. Mapanatilian mo sa maging tapat ding sablang obispo at pari, aming kibat kingkekang awos, banda kalapang mirasan kingkekang grasya, lugod at pakamal. Ikang tunay saserdote ng kekang iglesia, at dimparing penibalan mo king obra ng kaligtasan, isindi mo sana niyubog kingkekang maya panalimbawa, tunay na sanang makasuyo lalo na ka rin maluka at pakakalulu. Amen. Manatiling tama ang mga siklod. Manalangin kamo, Ginoong Diyos, kawilatan ng misteryo ng kamatayan at pangasubli ng medyo ng bugtong anak, dapat may pamanat busking meto ketawan, king mitmong kapanaligan papasyag miting misteryo king sakramento niyong Eucharistia. Sa upan mo kami bandago lalang likat imbunin dapat mong pamangap, kamamilatan ng Kristong ginumi. Purihin Diyos, Ipurihin Diyos. purihin kasantusan ng lagyo. Ipurihin kasanto-santusan ng lagyo. Ipuri Yesu Kristo, Diyos ang puong taong totoo. Ipurihin Jesu Kristo, Diyos ang buong taong totoo. Ipuri ang lagyo ng Jesus. Ipurihin
ang lagyo ng Jesus. Ipuri ang puso ng kabanal-banal. Mipuri ang kapuso ng kabanal-banalan. Ipuri ang daya ng kakamal-kamalan. Mipuri ang daya ng kakamal-kamalan. Ipuri Jesus kin Santissimo Sacramento ng altar. Mipuri ang Heso Kristo king Santissimo Sacramento Ipuri ng ang altar. Espiritu Santo yung Paraklito. Mipuri ang Espiritu Santo ang Paraklito. Ipuri ang emunanong tegula na indo ng Diyos si Mariang Kasanto-Santo. Mipuri ang emunanong degula na induning Diyos si Maria ang kasanto-santusan. Mipuri ang mapalad at ememusinga ng pangakagli. Mipuri ang mapalad at ememusinga ng pangakagli. Mipuri balikan ang pangadalabanwat kaladwat katawan. Mipuri ang maligaya ng pangadalabanwa kaladwat katawan. Mipuri ang lagyo ng Maria Birhen ang ponindo. Mipuri ang lagyo ng Maria, Birhen ang Pongindo. Mipuri sa luseng kalinis-linisa ng esposo. Mipuri ay San Jose ang kalinis-linisa ng esposo. Mipuri ang Diyos karing kayang Angeles ampon santos. Mipuri ay ang Diyos karing kayang Angeles sampung santos. Manatili tao kung makasiklod. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manlwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salan sang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuha mo mikeka king lupigane saning Diyos, at ika prinsipering ehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Diyos, patulandungane king infierno'y satanas, pati na ring aliwang mga rawa kay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel. Oratio Imperata. O mapamakalulo ang pong mapagmalasakit tayong pami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka ingbalikdan mo kami met mong lugod, at yatsat me kaya kami ing makahulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alinan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambeneng belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagdagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pa mo rin miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon,
ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong biye at kabanalan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili, ngaklis mi keka king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Induning Dibina Gracia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Ing orasyon. Ing anghel ning Ginoo pepabalwaning Birhen Maria. at kinagliya na lang ng banal na Espiritu. Bapo Mariamip no kaking grasya ing Ginong Diyos at Yukeka. Nuwan ka karing sablang babay at nuwan niya panamanin bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan may amen. Aniku alipaning Ginoo. Malyari kabot ka na ako, andin ng gikas mo nga mano. Bapo Mariamip no kaking grasya ing Ginong Diyos at Yukeka. Nuwan ka karing sablang babay at nuwan niya panamanin bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan may amen. Ating divino verbo mi katawan niyang tao. At may kasalot yakakatamo. Bapo Mariamip no kaking grasya ing Ginong Diyos at Yukeka. Nuwan ka karing sablang babay at nuwan niya panamanin bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan may amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Bami nga pa ngayon tulirang nabangnan ng pangako ng Heso Kristo ang ginuta mo. Manalangin tamo, tapukanan mo sa apong grasya, ginuming Diyos ng kaladwami, at ampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Heso Kristo ng anak mo, uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus, apatyabutan minanaman sana, ing ligaya na at pangasubling mebye, alang-alang sa puiti, king ginumi mo ring Heso Kristo. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu'y Santo. Antimoy sa jara ligayay ba't king kamumulan ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu'y Santo. Antimoy sa jara ligayay ba't king kamumulan ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoy sa jara ligayay ba't king kamumulan ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. King Lagyo ni Igpa, ampon ng Anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Maya pabengi po. Kapabalwan po, atin pong maganap a pamamindisyon karing kandila, bayang mayari ing banal na misa. Kareta pong alang daralang kandila, malyari kayo pong maglimus karing kakatamong Paris volunteers, ang makapwesto king pasbol mayor ning Pisamban. Dakal pong salamat. Maya pagat panapon po, ding intensyones kaniting misa, ilapin po ring makatuki. Kapasalamatan da Mr. and Mrs. John Irvin and Lovely Dungka, RJ, Gemma Irwina, and Austin J. Calixtro, Mr. and Mrs. Jeremy and Ezekiel Joy Ellsworth and family, Dr. Joshua Elmer, Dr. Katrina, and Josh Eli Dungka, GR Bank Credit Department, Dr. Jeffrey De La Cruz and family, Santa Maria Homesite CPC, Honorable Jerry Magsino, Honorable Noel Castro, Dwight Morales, Linda Laison and family, Luis Antonio and Michelle Laison and family, Catherine Elaine and Rafael Laison, Mary Joy Reyes and family, John Rem Frances Grace and Abdiel Luis Laison, Corazon Rodriguez, Mrs.
Jazzy Bigol and family, Mr. and Mrs. Tan Tonggol, Pamela and Marvin Sanchez and family, Rodriguez and Laxina family, Rodriguez and Silva family, John Paul Icasiano and family, Mrs. Resita Serrano, Chad Robey Paraking Aldonang Quebaitan, Justin Bundalian Paraking Aldonang Quebaitan, Liza Bordon and family, Mrs. Corazon Katap and family, Marieta Sibal, Jesus Manalang and family, Linda Soliman Andres and family, Laksamana family, Elizalde Manalo and family, Lolita Velasquez, Raymond Espiritu and family, Joel and Mary Ann Ubaldo and family, Dan and Jeng Baluyot and family, Mrs. Lydia Viray and family, Mr. and Mrs. Joseph and Beng Pasamonte, Virgie Del Mundo, Aris Del Mundo, June and Susan Sarmiento, Magat Dungka family, Randy Lowell David, Leonor and Hermie Ocampo and family, Efren and Arlene Timbang and family, Kent and Linda Gineret and family, Joe Michael Enterprises, Uno and Yuna Lagman and family, Andrea Garcia and family, Alice Navarro and family, Mr. and Mrs. Justin Montano and family, Eunice Diaz, Mrs. Tony Rose Dizon, Lauro Tanglao, Lagman and Guevara family, Normita Concepcion, Marites Climacosa and family, Madonna Cervantes and family, Mr. and Mrs. Joseph Rivera, Mr. Rustico Sanchez and family, Aina Chariz Dizon, Mr. and Mrs. Nestor Ocampo and family, Nilo Ocampo, Mr. and Mrs. Ernesto Peña, Mr. and Mrs. Alvin and Lenny Rivera, Engineer and Mrs. Joven Rivera and family, Rodolfo Sibal and family, Alan and Lenny Madlambayan and family, Heler and Malu Madlambayan and family, Ian, Beck, Naira and Norma Madlambayan, Regina Viernes, Alvin Ramos and family, Elvira Punsalan Machuca and family, Mr. and Mrs. Jovenal Sanchez and family, Mila Candelaria and family, Mrs. Concepcion Madlambayan and family, Flor Torres and family, Manding Tuazon and family, Mariby Punsalan O'Connor and family, Mr. and Mrs. Carlos Simbol and family, Marites Baldimore and family, Dolores Legaspi and family, Blesma Perez and family, Roel and Tess Kaugiran and family, Mel Ignacio and family, Rani and Vines Abelia and family, Rosita Pascual and family, Jose and Rosario Gonzalez, Hannah and Colleen Shirazu, Mariette Day and family, Nico Mejia, Dr. and Mrs. Norberto Yumul and family, Peter and Lita Lorenzo and family, Manugid family, Tornato family, Dr. Marilyn Due Angeles, Mr. Salvador and Nida Manliklik and family, Dr. Dennis and Emeline Soliman Black, Mrs. Marilu Dizon and family, Mrs. Zenaida Santos, Omar and Jacqueline Arcilia Valmoria and family, Mr. and Mrs. Romel Bundalian and family, Sanchez Adriano family, Soriano family, Evan Reb Paras David Di Carpio, Nico de Guzman, Mr. and Mrs. Eduardo Lapira, Alex Bulan and family, Arnel and Gloria Soto and family, Rem and Yolanda Aquino and family, Major Christopher Lalik Paraking Aldonang Quebaitan, Dolor Mangalino, Lenny Haka, Priscilla Peña and family, Ryan and Grace Garcia and family, Cherry Manalo and family, Myla Mangalino and family, Sanjin and Marilyn Lagman, Pimentel and Cabrera family, Behar and Ponceran family, Mr. Julius Dizon and family, Aldrin Alan Pagintu and family, Mr. and Mrs. Norjen Kasopanan and family, Mr. and Mrs. Nelson Kasopanan and family,
Mr. and Mrs. Rodel Luna and family, Argel and Elma Kasupanan, Benny Lizon, Mr. and Mrs. Rosel Dizon and family, Pen and Lizzie Arenillo and family, Corazon Rodriguez, Lina Layug and family, Medardo Santos, Mirna Santos, GR Bank Mabalacat Branch, Paho family, David Cruz family, Emmanuel Gabriel Sambo, Alessandra Cruz and family, Mirna Kasupanan and family, Alicia Kayanan, Mr. and Mrs. Domingo Kasupanan and family, Carmen Aliera and family, at Lubola Chapel Pastoral Council, Jean Taik Galang, Marisa Casio, Jennifer David and family, Jason Hoxon, Don Chodoro V. Santos Institute Administration and Teachers, Mr. Francis De Jesus, Mrs. Corazon Gochanco and family, Mr. and Mrs. Bienvenido Cabrera and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Feliciano and family, Mr. and Mrs. Julius Cesar Anicete and family, Mr. and Mrs. Rex Verhel Tuazon and family, Mr. and Mrs. Ronald Tuazon and family, Mr. and Mrs. Gerald Tongol and family, Sister Amada Tuazon, Rolando Monteclaro and family, Mr. and Mrs. Villarta and family, June Sanguyo, Ramil and Joanne Sanguyo and family, Mr. and Mrs. Antonia Medina and family, Mr. and Mrs. Manuel Magat and family, Mr. and Mrs. Bernardo Hoxon and family, Cherry Aquino and family, Mr. and Mrs. Mario Tiglao and family, Mr. and Mrs. Marciolo Tiglao and family, Huko family, Risa and Rob Owen and family, Erlinda Talusan Dizon and family, Nick Tiglao and family, Alaso family, Benjamin Gomez, Nicanor Boniel and Carmina Cruz, Regalado Palo and family, Dominador and Didi Sanchez and family, Canding Briones and family, Annette Morales and family, Mr. and Mrs. Philip Repato and family, Reggie and Joan Punzalan and family, Angel Gueco Concepcion and family, Ami and Bert Pangilinan and family, Mary Jingle Lansangan and family, Ernesto and Lorna Manarang and family, Francis Maristela Paraking Aldonang Quebaitan, Foyds Printing and Trading, Mr. and Mrs. Ronald Gutierrez and family, Adriano family, Mrs. Ofelia Dizon and family, Honorable Victor Cocoy Tiglao II, Honorable Cherry Manalo, Michelle Gozon and family, Miss Ramona Laksina and family, Roberto Abudo, Salunga and Pexon family, Peregrina Bondok and family, Hermogenes and Ana Fe Bondok and family, Teresita Madlambayan and family, Perlita Soriano and family, John Katakutan and family, Benjamin Macam and family, Mr. and Mrs. Patricio and Lidwina Pamintuan and family, Maxima Sanchez Corazon and family, JRC Carion and family, Mabalacat City Association of Private Schools, Mike and Angelita Givanim, Danjem Policarpio, Mr. and Mrs. Marcelino Salunga Jr. and family, Concha Rodrillo and family, Wina Rodrillo Sambo, Kokoy Singalawa Sr. and family, Annie Briones, Bebet Briones, Dizon and Consenco family, Jesse and Violeta Sibal, Fernando and Jenny de la Cruz and family, Rolando and May Samson and family, Aida de la Cruz, Silianteng and family, San Joaquin Elementary School, Acutras Diagnostic Laboratory, Joseph and Ana Dingal, John Paul and Ana Maria Ganya, Mr. and Mrs. Mirna Cabrera, Basic Ecclesiastical Community of Our Lady of Grace Parish, Mendoza family, Zon Tiglao and family,
Gatbonton and Oliveria family, Anthony and Catherine Tiglao, Oliver and David Tuazon, Teresa Pangilinan, Mr. and Mrs. Bernie de la Cruz and family, Mr. and Mrs. Romy Santos Samson and family, Mr. and Mrs. Donald Pangilinan, Leslie Alimurong and family, Sir Ken Dumange and family, Sir Rolly Coed and family, Regina Maristela and family, Rowena Reyes and family, Renato and Marciano Tunggul, Noel and Lolita Torres, Leonora Tunggul, Engineer Mark Anthony de Guzman and family, Rosalie Salem and family, May John Michael Paul Vincent Garcia, Marisa Sibug, Nora Punsalan, Rafael Saldana, Leslie Alimurong and family, Mr. Ken Dumange and family, Mr. Rolly Coed and family, Regina Maristela and family, Edna Garcia, Myla Muli, Norma Madlambayan and family, Jojo Soliman, Mr. and Mrs. Marlon Muzada and family, Mr. Rick Castro, Roberto Ocampo, Mr. and Mrs. Ranrem Herrera, Mr. and Mrs. Boy Jimenez, Mr. and Mrs. Conrado Sarmiento and family, Reynaldo and Cathy Vergara and family, Marla Atienza, Estelita De Leon, Rosemary Mangalino, Myla Mangalino, Arlene Garcia, Annalisa Acoba, Mr. and Mrs. Federico Tongol and family, Mr. and Mrs. Annalyn Tongol Rodrillo and family, Legion of Mary of Our Lady of Mercy, Lay Ocampo and family, LV Giao and family, Christy Sandig and family, Fernandez Vitug and family, General Rene Ong, Pamintuan Cabrera family, Michelle Pamintuan, Lucas Matthew Fernandez, Faustin Pamintuan, Elry Pamintuan and family, Randy Macapagal and family, June Ocampo and family, Rosalie Baldos Sia and family, Boy and Vicky Santos, Santa Ines Chapel, RD Policarpio and Corporation Incorporated, Lorna Bartolin and family, Marife John Hall, Godofredo Muzada, Abarico family, Mrs. Anita Canlas and family, Mr. and Mrs. Bong Pangan and family, Eddie and Gay Angeles and family, Clarita Malyari and family, Gus and Domet Sanchez and family, Mariano family, Lydia de la Cruz and family, JP Manio Basilio, Arnold Bernardo Paraking Aldonang Quebaitan, Mr. Orestes Briones and family, Daniel Huico family, Pineda, Clementina de Castro and family, Maria Luz Calma and family, Casey and Nelson Singalawa, De Castro family, Norbert and Lorena David for their wedding anniversary. Paraking makapasubaling kapag nasandari, Liam Raven, Luan Raven, and Liana Eloise Dungka, Jonah Elijah Dungka, Mrs. Luz Biminda Dungka and family, Bonifacio Lizon, Allen and Alice Magat, Carmelita Torres, Miss Mary Christine and Jason Ozaeta and family, Rogelio Natividad, Roel, Ann Benny, Rona, Jeff Zoe, and Rhea, Gumercinda del Carmen, Dizon Marcelo family, Leonardo Mendoza and family, Carlo Remigio Madlambayan, Peter and Abby Flores and family, Arnold and Susan Bongato and family, Romy De Leon, Due Lumpay family, Gonzales Kayanan family, Evelyn Candelaria and family, John Dimapilius, Nenita Martinez, Maria Teresa Medina Panganiban, Mr. and Mrs. Jason Ryan De Leon and family, Raynel and Joyce Bungay, Rene Nino del Rosario and family, Amy and Stanley Simpson and family, Tony Simpson and family, Leng Magtoto and family, Mia Ingrid Cosmilio, Mary Ann Morales, Chris and Sonia Madlambayan, Danny and Beth
Belani, Donida Dizon Morales, Edwin and Juliet Sanchez, Howie and Arlene Lou and family, Alma Malyari and family, Betty Lou Santiez, Ryan Lai, Ethan and Dos Cruz, Rufa Turla, Marites Salunga, Petot and Res Canlas, Myla and Estrella Galang and family, Virginia Ocampo, Masiklat family, Rochelle Carrion, Cramesila de Guzman, Minette Ignacio, Wina, Wen and Winel Soliman, Love Bondok, Alfredo Serrano, Joseph and Ana Dingal, Angelo and Catherine de la Cruz, Philip, Rochelle and Calvin Galolo, Oliver, Odette, Chancoco and family, Chancoco family, Mercy Fausto, Rustid Gutierrez, Arsenia Muzada, Bernard De Silva, Jose Pepe Hizon, Elmer Let Villarosa and family, Roberto and Daisy Perez, Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Miko Angelo Cruz, Doroteo Paule Jr., Daryl Kyuk, Divine Light Academy employees and students. Yabetala naman king kakatamong panalangin ding kaladwadari, Pascual, Juanita, Elmer, Reynaldo, Mirna, Villamor, Loretta, Roman, Segunda, Romulo, Maria, Juan, Amelia, Bernard Anthony, Belen, Celestino, Maria, Vicente Jr., Danilo, Roberto, Vicente, Randy, Vicente, Nicanor, Dominga, Kino, Alejo, Aurelio, Lorenzo, Domingo, Ramon, Gunner, Modesto, Agida, Carolina, Mercado, Figueroa, Dizon, Tiglao, Maximo, Prudencio, Rito, Maximo Jr., Zenaida, Renato, Mercedes, Vernito, JB Chris, Siriaco, Lourdes, Arcadio Sr., Leonora, Remigio, Erasto, Marites, Christopher, Renato, Felicitas, Brigido, Victor, Rosalina, Eduardo, Pablo, Maria, Pablo, Candida, Conrado, Conchita, Rudy, Luz, Eliseo, Belen, Eliseo Jr., Luciano, Teresita, Jose, Paz, Libertado, Leticia, Juanito, Marcelina, Ponciano, Lolita, Danilo, Francisca, Pacifica, Policarpio, Jose, Afric, Juan, July, Romeo, Ruth, Maria, Sosimo, Pasencia, Violeta, Celestino, Marino, Apolonio, Francisca, Honorio, Maximo, Catalina, Benito, Amada, Pedro, Omar, Edison, Eduardo, Mario, Choi, Lorenzo, Anastasio, Loretta, Renato, Ernesto, Araida, Alexander, Florina, Eduardo, Godofreda, Filotea, Tess, Brigido, Dennis, Abelardo, Fermina, Jo, Melanio, Velarde, Altagracia, Ludivina, Rosa, Rogelio, Angelo, Lita, Joseph Vincent, Vicente Sr., Elias, Natalia, Jose, Maria, Rosalina, Lucia, Consolacion, Dominador Sr., Renato, Norbert, Arnel, Emerita, Maximino, Arnold, Ron Angelico, Vicente, Rolando, Jeronimo, Rosendo, Ricardo, Aurora, Alfredo Sr., Simplicia, Alfredo Jr., Amelia, Joseph, Lilia, Gregorio, Rolando, Yolanda, Irene, Romeo, Anacleto, Cirila, Ricardo, Irenea, Jose, Dominga, Regina, Alberto, RC,
Carmen Benjamin Angilito, Froilara, Rodora, Isaye, Carl, Virginia, Felicidad, Anacleta, Emilio, Daniel, Franco, Wilfredo, Aurima Joy, Didinya, Felicidad, Claudencio, Tomas, Marcela, Esmeralda, Frank, Aurima, Wilfredo, Carlos, Carlos Severa, Celso, Ramon Maria Consuelo, Angelito, Luis Ofelia, Celso Felix Pastor, Florencio Jr., Arsenia, Ponciano, Belen, Celestino, Marlene Angelo, Artemio Nenita, Ricardo Sr., Romy, Regidor Marcelino, Virginia, Angelino, Dennis, Pedro, Carlos Severa, Crescenciano, Rosario, Maria Lourdes, Belinda, Eduardo, Beatriz, Siriaco, Ricardo, Potenciana, Alejandrino, Asuncion, Franquilito, Jose Ramir, Rosemary, Restituto, Marita, Magdalena, Alfredo, Ernesto, Iraida, Oscar, Angelo, Ruben Sr., Olivia, Clemente, Rita, Restituto, El, Ricardo, Reynaldo, Ben, Anastasia, Lucia, Pompeo Sr., Eufemio, Maura, Romeo, Efren Sr., Efren Jr., Alver, Agapito, Juana, Conegunda, Florentino, Atilano, Milagros, Jomel, Romulo, Florinda, Marina, Avelino, Guadalupe, Aurelio, Roger, Paz, Seratin, Jose, Serviliano, Nelia, Roberto, Cecilia, Flora, Virginia, Roman, Normesiano, Paulina, Agida, Paquito, Amadeo, Jean, Joaquin, Olympia, Ricardo, Candelaria, Judita, Ricardo Jr., Rodel, Danilo, Maximo, Juanita, Pasita, Jeremias, Rosario, Fernandez, Severina, Aniceto, Mila, Enrico, Jesus, Primo, Aniceto Jr., Crescencia, Encar, Philip Joseph, Herminia, Gerald, Michael, Amor, Faustina, Pedro, Emmanuel, Venancio Sr., Maria, Ricardo, Eduardo, Marlon, Ignacio, Dominga, Angel, Marilu, Corazon, Carmen, Jocelyn, Teresita, Monsignor Felicito, Reynaldo Jr., Arnold, Cecilia, Arturo, Jerome, Primitiva, Francisco, Brian, Joy, Honoria, Isidro, John, Archimedes, Lucena, Orlando, Mariano, Edward, Jose Ariel, Prospero, Leoncio, Ines, Conrado, Purificacion, Salvador, Teodora, Dominga, Maximo, Nicanor, Enrique, Felicita, Melanio, Zenaida, Graciano, Joshua, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Mayap abengi po kekongan kapatad kang Kristo, King Aldoyti pagmasusyan tayo ing solemnidad ning pangadawon ning Ginoo king templo. Panamdaman tayo po ing presensya ning Ginoo busal tamo, at ban maging mabungayo at makabaldugan ing kiyakatamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Dimpong kiyakatamong mas sponsor ilapin po ding makatuki. Rural Bank of Mabalacat Incorporated, Mabalacat City Government headed by Honorable Mayor Crisostomo Garbo, Honorable Marcus June Castro, Honorable Nino Reynan de la Cruz, Mr. and Mrs. Guillermo and Remedios Garcia,
Mr. and Mrs. James and Ena Concepcion, Elvira Punsalan Machuca, Mr. and Mrs. Rosel and Lilian Dizon and family, Ofelia Dizon and family, Zenaida Pagintu and family, Dr. Florencio Dizon, Marino Boking Morales, Nina Morales, Ike Morales, Jun Tetangco, Paris Pastoral Council, Paris Finance Council, at Leonila Sese, makiabe taong pungeni king pamagkanta king dalit apamuklat.
King lagyaningig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keko antimurin. Kaluguran kong kapatid, pasalamatan tayong apong Ginoo, kaning grasyang pigkalog na kay katamo ban, makapitipon anting meto nga balayan, banabe-abe manalangin, manyawad si kananlub, king busal na ning pandemya kay katamong harapan. Mami, pasalamat. Karangagan ng grasyang susundo ng babye kay katamo. Sumangid na ning pandemyang kay katamong araranasan. Bata mong maging marapat kening kapag masusyan, harapan na ning apong Ginoo, kilalanan tamo ing mitnong kababanlob ing kay katamong kainan, kasalanan, ing anyawaran tamo ing pakalulu at lugod ning Dios. Aminan ko king Dios sa mapamakalulu at kay kayo kapatid, ing mi kasalo kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa king mayap. Asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinitay panagapuko, kang nuwa na Maria, ang kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ang pangbanal, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katamo sana king biye alananga. Amen. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katamo sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Oy paming lubos mayupaya, Kristong anak mo, mi katawan niyang tao para kay kami, at mi dawon niya king templo, itimawa nala sana ding puso mi bat king kasalanan, at idala na kami king harapan mo, itiaduan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari, kambe mo king kametong aning banala Espiritu met, Diyos manggaman king ngalanangga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Malakias. Inggino nga ng may kibat, lawan niyo, para laki ing tubod ko, banang isadya ing dalanan ko. At ingginong pagdulapan niyo, kabudabud lungubyaking templo yo, at ing tubod amateyo ng paninayan datang ya, datang ya, at ihayag na ing kasunduan ko, nga nang sasabi ning ginong mayupaya. Nino ing magwanta, kingaldo ning panyatang na, nino ing mitagan, makatalakad, potang paltoya, uling niya, mangariya king api ning platero, at king lihiya ning mamipi. Luklukyang antimong platero, at maglinis pilak. Dalisaya na la ring paring palipi ng Levi, at dalisaya na lang anti ingginto at pilak, ban kay batdang medalise, makapidaong lang ain king ginu, antimonong makanano kong sukat marapat. King antikanya na paralan, matanggap lang matula king ginu, ring ain ning Huda, at ni Jerusalem, antimo kanitang minuna, antimo ing merapat karing banwang malambat ng milabas. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ninuwari iting aring maligaya, iya ing Ginoo. Ninuwari iting aring maligaya, iya ing Ginoo. Itasyula ring arkuyo, ikayong pasbol ning syudad. Paitas kayo pa, ikayong pasbol ang mga tuwana. Pabalaws na niyang lungob, ing aring maligaya. Ninuwari iting aring maligaya, iya ing Ginoo. Ninuwari iting aring maligaya, iya ing Ginoo, masikanan at mayupaya. Ing Ginoong mayupaya, king parang ning labanan. Ninuwari iting aring maligaya, iya ing Ginoo. Itasyula ring arkuyo, ikayong pasbol ning syudad. Paitas ko pa, ikayong pasbol ang mga tuwana. Pabalaws na niyang lungob, ing aring maligaya. Ninuwari iting aring maligaya, iya ing Ginoo. Ninuwari iting aring maligaya, iya ing Ginoong mayupayang tuto, iya kabud ing aring maligaya. Ninuwari iting aring maligaya, iya ing Ginoo. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Ang tiningding sablang anak ayamanwana, taulo, meging tao ya naman i Jesus, kalupa na lang ating laman at daya. May kiwangis siya karelo at may kirake king pangatawro. Ban kanito, king kapamilataning kamatayano, akalupa ning kamatayan daring tao, akwaneng asintang injablo.
ang makikayupayan king kamatayan. At ban kanito, akwa na lang atimawa, retang may alipan, king kekaba ng biyero, pauli ni takot do, king kamatayan. Masalang bina, king aliwaring anghel, ding seupano, nune agpangking sasabyaning kasulatan, sa saupanalo, ring palipi ng Abraham. Inya kailangan bina ing makiwangis siyo, karing kapatad no king sablang bagi. Ban kanito, ya ing maging tapat at mapamakalulurang matas apari, king kasuyuan no, arapaning Diyos. Makapidawon sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan do. Nga nawari, ngening niya mismo may subok yo kintukso at kasakitan. Inya ngeni malyari na lang asawpan, detang aliwang daralan, kintukso. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Metong asulu, ban ilantad me ing dalan mo karing hentil, at ban mo niya dangal king balen mong Israel. Inginu manatili ya kaya kayo. At kaya ka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Miras ing panawon para tuparan dari Jose at Maria, itang yuyutos ning batas ng Moises at gampananda ing seremonya ning pamaglinis. Inya delareng meko papunta Jerusalem ing anak bareng idaon king Ginoo. Pablasang anti kanini ing makasulat king batas ning Ginoo. Ing balang anak alalaking pangane, kailangan niyang mitagulaling king Ginoo. Mintala naman ka rin balang makipadawon ayin anti mo iadwan ning batas ning Ginoo. Kaparis, abatu-batu o kaya adwang pitsun. Ngeni atin metong amatwang lalaking makatok ng Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Tao yang banal at atin takot king Diyos. Panenaya ng datang ing pangapamatulan ning Israel. At syukang Simeon ing banal na espiritu at pepakilala na kaya ene akit ing Kristo ning Ginoo. Pepaisip ning banal na espiritu kang Simeon ing muntaya king templo. Inyang ding pengari ning bingot ay Jesus delare king templo barang gampanan para kaya ing adwan ning batas. Simeon kinwane karing takdena ing bingot at pinuri ni ing Dios at ngana. Ngeni ginung sasakop king sabla, bustan mo neng painawang mipnong kapayapan ining kekang ngalipan, anti mo ing kekang pengako.
Uling ka ring sarili kong panimanman tengalan ko ing kaligtasan, akekang sidya para ka ring sablang tao. Metong asulu, ban ilantad me ing kekang dalan karing pagano, at ban munye dangal king kekang balen Israel. Ding pengari ning anak, mga pamulalala king sinabi ng Simeon tungkol kayo. Simeon, binindasyonan nila at nga anak ang Mariang imaning anak, ing anak kayiti, kailaganin ng Diyos. King ikaragsa at king ikabangon ding dakal king Israel. Maging metom yang tanda ay sakwil daring tao at ikaman betaglusan kapuso king lungkot akasing taram ning metong asundang. Banketa milantad daring lihim asasimpan daring dakal karing karelang puso. Atin muna mang metong propetisa amatua ng bina ing Lagyuna Ana, anak ning Fanuel ning tribu ng Aser. Pitunang banwang miyutos ning asawa na bayoy mebalu. 84 banwa ing milabas manibat kanitang mebaluya. Eya betasang mama ko king templo. Aldot bengi susuyo yakin Diyos king pamagayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras sa darawon deri Maria at Jose king templo i Jesus, linapit yakarela iana at te pasalamat yaking Dios. At migsalita tungkol king anak, karetang sablang manenaya king pangakabos ning Jerusalem. Inyang agampanan na ing sablangadwa ning batas ning Ginu, migbalik na laking balen da karin Nazareth, Galilea, ing anak, meragulya at mesikan, kipnuan yang kabyasnan at ing grasya ning Dios, mamantabe kayo. Iti yaing mayat pabalita ning Ginu. Kapurian keka o Kristo, manatili tamo pong makatalakad. Luklok tampo at makiramdam king homilya. Happy Fiesta po kay Kong ang Sabla. Salamat kay nga pong Ginoo at tinina nakatamong pamikatagon ban mitipo nanting meto nga balayan. Salamat king Dios at pagkalob na po kay kataming sika ng lub ban simba sumangit na po ning pandemya. Baluta mo deng liwa po talaga pong mamatay laking takot uli na ning pandemya inyapin elalulwal at salamat king Diyos at hindi na nakatamo pong grasya not to be paralyzed kasi po yung takot maging dalan niya to be paralyzed bane ka makakimot bane ka makagalo bane mo na agawa itang mga santing purimong gawan king biyemo. Salamat king Diyos at ngayon pong panahon ng pandemya yan naman po yung panahon ng pigsadyanta mo po yung 500 years of Christianity in the Philippines at pepaganakan na kay katamo even before this pandemic, naing metong kareng maragula grasyang tinggap tamo, yapin ning grasya na ning kasalpantayanan. The gift of faith. Mi pagkalubantangan pong grasya ning kasalpantayanan. Regalo ning kasalpantayanan.
Sabi na po ng tema tamo, it's a grace. It's a grace that we have to share. Itong yang grasyang dapat tamong idake keng metong at metong. Misan po, Jesus sabi na, nung ating kayong kasalpantayanan kasing dagul na ning butol mustasa, tapong peka malati ka nung diling butol, you can move mountains. You can do what is impossible. Nung sasalpantaya ka po, alang imposible, mo agawa. Gana, hanggang masakit, maging posible, uli na ning kasalpantayanan at syuke katamo. At salamat king Diyos, kaya ni pong grasya ngayon. Ngayon pong banwang iti, inumpisa na po ng Santo Papa Francisco in consultation tungkol po keng Synod on Synodality. Puri na pong itimid kay katamo ng Santo Papa ing metong larawan na po ng pisamban. Itapong Synodal Church sana. May patsyempo po at yuta po kayong panahon ng pandemya. Mahulagang aintindihan tayo po ining mapasyag na po kay katamo ng Santo Papa mahulagang larawan ng pisamban, a church that walks together. Panga po maglakbe kang magdili-dili, lalong-lalo na po kayong panahon ng pandemya. Talaga pong mateka kayong takot. Pero, panga maglakbe kayong mitatalnanan gamat, sungkay mo balo, miraras ka keng pupuntalan mo. Uli na yung ating kang kakwento. Ating mami sikan lubke ka. Ating taong hanggang bubulad, balo mo at suyakin, keng siping mo, magmalasakit ke ka. Siguro ini po yung meto nga maulagang bagay, sana akit na mo that the faith that we receive builds community. Impong kasalpantayanan tamo is not just something that we possess, but it is something that builds community. Ito nga pong bagay, maging dalan, bang kanita, panandaman tamo metong tamong balayanan ng Diyos. Anyapin po, papasyag na po kay katamo, ni nga pong Ginoo, ngayon panahon na iti, faith means relationship. Ing kasalpantayanan, puri ng sabyan, relasyon mo muna kay nga pong Ginoo. Anyapin po, mga dita mo palagi, manyata mo pakalulo kaya palagi. Sasabyan tamo kaya yung kaya katamong problema. Ingat siyo kayong pilubluban tamo. Talaga pong bubuklatangan kaya. Potang mga dita mo. Pangagagawan tamo yan, lalalam yung relasyon tamo kay nga pong Ginoo. Lalong-lalo na po, potang dadalan tamong sunod-sunod na kasakitan. Kaya ba't manatili ka pa muring makatalan kay nga pong Ginoo? Uling balo mo, nakalalakwan ng keng libutan na ning kasakitan ng tikaniti. Pota pong
panandaman mo ita, lalo ka pang lalalam kasalpantayanan. Lalo ka pang milalablab yung lugod mo kay nga pong Ginoo. At lalo pang panandaman mo yung kasiguraduan, tutuya yung Diyos, mabiyaya yung Diyos. Ay matutud nga pong Ginoo. Hanggang ngayon panahon ng pandemya, kikimot siya at gagalo. Hanyapin po munang dili, relasyon king apong Ginoo. Pero kakadwa po, relasyon king metong at metong. Hindi po yung panagkat na po ng Santo Papa, itang patibayan tamo yung relasyon tamo king metong at metong. Palalaman tamo. Gawan tamong tuto. Itamong nga mo palabas. That we care for one another, that we love for one another, natin tamong malasakit king metong at metong. Ang tuto. At may patsyempo po pinitang ining pandemyang iti, metong niya pong matinding karanasan, anong kapilan, malyari tamo po nga pakit talaga yung tutong malasakit king metong at metong. Ita pong community pantry, may gumpisang king community pantry, naman po makwalta. Naman makanyan karakal na sobra-sobra. Pero uli na ning tutong malasakit na karing tahong magigipit at pakakalulo. Itang at tsukayang ditak. Talaga pong pepalwal na. Naman balo na maging viral ya po ining gewana. Maging masanting yang alimbawa. Malyari na pong tukyan de ng aliwang tao. Ini pong pandemya ngayon budi kong paniwala bubuklat na yung puso tamo para ka rin egan-agan ng tao kasi sabi dapin, the world against one virus. Bala mo po, pisan ngayon panahon na ini, pisan metong nakatama ni nga pong Ginoo against one virus. Ako po, masaya ako po manyad kami pong second collection kaya kaming parokya king Diocese ng San Jose para kaming biktima na ng Odette. Naku kasaya kasi despite the fact baluta mo magkasakit tangan and yet generosity is overflowing. Ini po tandaan ng tunay malasakit tamo karang kapatid tamong may apektuan matindiking bagyong Odette. So relationship king metong at metong king parokya. Sana po ngayon pong panahon ng pandemya saguling sumuyo dahil pong kakatamong SOCOM social communication. They are giving themselves, they are risking somehow their lives. Na ipang potang susuyo ka and pota pong agagawa mo pa mo rin ng sumuyo in the midst of this pandemic. It means tututo ka talaga. So, ini po yung mumunang paganakana po kay katamo ng Santo Papa. Kini pong synodality, apin po ining larawan aning pisamban. At sabi na po, dapat, ganaganang gawan tamo, baka nita, lalo pang tumibe ang pamibuklod tamo, king metong at metong. Ini pong piyesta, alaya pong kwenta ining piyesta, celebration tamo, if it will not bring us closer together,
closer to the Lord and closer together as a community. Yapin po ining mumunang dapat paninasanta mo at pagnasanta mo wata pong sisimbata. Watang magpasusita mong kapiestan kalupan ganiti sana keng pamanimuna na ning katang malapat po ning Our Lady of Grace. Itamo sana maging metong tamong komunidad at tututu king katamong lugod at malasakit king metong at metong. At ngayon pong consultation, ako, migaten na ako pong biyayaliwang consultation king kaming diocese. At metong po kareng karanasan, pintalan nila ding construction workers, dito pong mag-crush bato. Uling dininan nilang panahon, ampong penandamanda po paulaga na lang ng pisamban, yapin po ining papagawa na po ning Santo Papa kata. Puntalan la rin, ganaga ng dati-dati at pupuntalan. At uling penandamanda po ining mahulagala, sabi na po nitang metong karetang mag-sharing. Father, sabi na po, simba na ako po ang pwedeng ka na akong pamilya nga. Kasi po, pag nakayo kaya kami, kaya kaming obligasyon, anting Kristiyano, anting Katoliko. At dumi-domingo po, simba na kaming pamilya. Wala mo po yung Santo Papa tamo, buti na pong ipayabot kay katamo, gana-gana maulagaya. Ito pong sasabihan na po, lahat kasama lahat. Ala dapat malalakwan. Anyapin po, the Holy Father is asking us to go to the peripheries, munta karetang sulok-sulok, kareng laylayan na, kalupan na po ning sasabihan na pong ning metong kareng kandidatong yung Vice President mo po, yung pupuntahan yung mga nasa laylayan. So yung ini mo naman yung panagkat na po ning kakatamong Santo Papa. At in kaya pong conviction ng Holy Father, pangapenandaman da rin na maulagala, na paulagantala, panandamanda party na lang ng pisamban. At magumpisa lang mamye keng sarili da. Alam mo po, the Holy Father is asking us, is telling us, ala, dapat metong mga Kristiyanong mag-participate keng pisamban. Nyapin po karetang kani pong synod on synodality, dininanala pong pansin ng Santo Papa deng atlong salita. Umuna, pamibuklod-buklod. Ito pong minensyon ko din. Kadwa, in participation. Participation in whatever way you can. Nanuman itang agyumong ibiye. Natatandaan ko po detang police king San Jose, mika Bible study kami po, king consultation mi karela. Kay ba't dene pong mi-assign ka na ako, metong yung born again, at walang iglesia ni Kristo. Kay ba't Katoliko na lang po detang aliwa, mga 5. May patsyempo po detang yung Katoliko, langan sisimba. At ito pong born again, yapa po yung sasabi karela, magsimba kayo nga na. Importante ito sa inyong spiritual life, sa buhay spiritual. Yung makatula po, ini pang born again, ang po deni pong iglesia ni Cristo, sabi da, po ta pong aliwa ila sisimba, sana po papasyalan nyo lang,
pasyalan nyo Layla po, mamilang advice. Wow, sabi ko, makanyang pala yung purinan ng Santo Papa. Gigisingan na katangan. Kapatipuy kami, gigisingan na kami. Kasi minsan po, deta pong kinonsult me yan. May Bible study kami po with the street sweepers ng San Jose. 2:30 po pala, makagising na lang rin. Uling mamalis na po king dalan. Depo po king palengke, makanyan. So 4:30, may kipagluklukan na po kaya kami. At yan yung may assign po ka na ako king sharing. Ala na pong Katoliko. At wala pong Church of God. Ang metong born again niya. Kasi apat kaya pong pari, dinivide nila. Ing panagkat na po ng Santo Papa, maski na Katoliko, dapat mabiyasa tamong makipagrelasyon muna man karela. Dapat mabiyasa tamo namang lugod karela at pakit tamo naman ng malasakit tamo karela. So, yan na po kahulaga na akit tamo na the Holy Father is asking us, muna, itamo mismo, may kakalugod tamo, itamong Katoliko. Tayo ugsing, metong at metong. Kadwa, lugudan tala, pati na po din aliwang sekta. Tami panyira. Eta nasasayangan ng oras tamo, bangantas panyiran tala. Makipagugnayan tamo karela. Intuto po, ing pisamban, agkatana katamo to relate even with those who profess that they do not believe in God. Maski na po deta pong taong sasabihan da, I don't believe in God. Ing panagkat na po ning pisamban is to have a heart to establish relationship with that person. Sabi na po, look for something that will connect you to one another. Siguro, maulagano man kaya ding tao. So itang universal brotherhood. Maulagano man siguro kaya yung kapayapan. Maulagano man kaya siguro yung justisya. So look for something that will unite you. At ini po yung panagkat nga pong pandemya, this is what is being asked and being demanded of us all. Etana po, etana ilalawin ng metong at metong kapateta mo. But look at one another as a brother and a sister. In fact, in Santo Papa po, may pala mo po, memorandum of agreement of friendship na itang with an imam king Saudi Arabia po kaya katawang Santo Papa at karin kita pong sulat sinulat na itong yung pamagat na po Fratelli Tutti, all our brothers and sisters, all our brothers and sisters. Ini mo naman po yung puri kong panwalan, puri na naman po ng kaya katamong indumbiren. Ing grasyang dadalan kaya para yakaring sabla gana-gana para yangan king gana-gana. So to share the gifts that we have received to everyone. Pag sinabi tamo pong everyone, really everyone, maski na po ela Katoliko, maski na ela Kristiyano, nung tangang pakamalan tamo, sana adake tala karela. Anyawaran tamo po ining grasya ngayon, it's easier said than done. Nga po, mas saguliya pong sabihan kaysa aking gawan. Pero yung panagkat ng Santo Papa is to live it, to make it alive. Ini pong kasalpantayanan tamo, yapin po yung gagawa na po ini kaya katamo. It is asking us to reach out to everybody.
to reach out to everybody. Sundutan mo po ining katang kapag masusyan at tanyawaran tamo in grasya na sana dagul na pa rin puso tamo so that we have a space for everyone in our hearts. Katang sana may kating lugal para ka rin egana-gana na king puso tamo. Talakad tamo po. Abe-abe tayo pong ipasyag in katang kasalpantayanan sa salpantaya ko. King Diyos, ikong malubos, may paya, linalang king banwa, ampon yato. At kang Yesu-Kristo ang anak ng bugtong aginutamo, pinagliging mo payan ng banal na Espiritu, mibay kang na Mariang Birhen, lina sa lalab ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubiyang mebye. Pepay tasyaban mo, makalukluk wananing Diyos, sikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kung ka ring mabye ang pon nga mate. Sa salpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasufrirang miyering mete, at king bielalangga. Amen. Ing Diyos, amag kalub king sala, king dalan tamo, pakiramdaman na lang naman ding panalangin tamo, king mitnong kapanaligan nga tamong manalangin, ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para king banal na kapulungan, banding sablang mitagulaling king biero, king kasuyuan king Diyos, at para ka ring aliwa, maging dala na lo, ning panyulong ding sabla. Manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang bansa, baning dalumdum ning gero, ampon kaya lanustisyo, ipawi na ning sala ng Yesus, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang makakilala king Diyos, ban ato pando kang Yesus ing sala, amititimawa ka ring sabla, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pakakalulu, ding danupan at alang pibale-bale, ban akit ampon aranasan do, ing kasawpan at lugod ning Diyos, king kapamilatan tamo, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para king komunidad tamo, ban miyaslagan king sala ng Kristo, parati tamong tuntun karing paralan ning lugod no, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang mayango tamong kapatad at kakaluguran, ban sunlagya karelo, ing alang anggang sulu, ayapin i Kristo, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. O Diyos, sa ikpami, kang Jesus, anak mo, pigdalaming kaligtasan ng pong salaing yato. Pagkaluban mo kaming parati king kapayapan ng pong lugod mo, at pakiramdaman mo sana ing mapakumbabaming panalangin. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banin daw, ingkay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning keng lagyo, aning kaya katayang kasaplala at namibilang ng banal na kapalungan. O igpa, tanggapan mo la sana detingayin na matula ng darawon ning banal na kapulungan mo, uling biryan mo kinging bugtong anak mo, midawon niya keka para king pagkabiyen ning yato. Anti mo ing kordero nga lang dungis bilang kapamayaran king pamikasalami, ang mabibiyan pong magari manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya ka anti mo rin, Itasyo la ring pusoyo. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing pasalamatan daka kapilanman ampong nukarin man. O Ginoo banalaig pa, Dios amalugod ampong maganaka. Ampat king pangadawon na ning king templo, king aldoiti ning anak mo. Akayagom king alanganggang kadiyosan mo, pepakilala na ning banal na espiritu mo, king iya ing sulong babiye sala, karing sablang tao, at babiye kaligayan, king Israel abalayan mo. Ulinita, king pamanyalubong mingmit ng tula, king talapagligtas at inubod mo, makisanmetong kaming pupuri keka, kambeding anghel ampong banal, alangtok ng ngaming sasabi. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Kasanmetong ning kabilugan na banal na kapulungan, mitipon kami kanitingaldo agewa mong banal. At layon mitutula uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mebye. Ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, anti mo ing tinipangambon karetingayin mi, ban pabanala at para kay kami gawa na lang katawan ng pong daya ng ginuming Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lob dinawon ing Biena, king pamaylasang pong kamatayana, king wane ing tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti, karing disipulo na nga na, kuanan niya iti kayungan, at mangang kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king wanaing kalis, pasibayang pepasalamatan akat pinuri,
dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti kayo ngan, minum kayo kaniti, uling iti yaing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan, amibubu para ke kayo ang pong para karing sablang tao. Ban kanita, mipatawara na laring kasalanan, daptan niyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi o mapamakalulang igpa, ing kamatayan ng pong ing pangasubli ng mebye, daraon mi akeka iting tinapi ng biye, ang pong ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. Ikaming ansa ng misulo-sulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o iba ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban may ganap king lugud, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pon diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, amenuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mula ding sablang mayango na biye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat, magkamit king biye alanganga. Ban kambeneng nuwa na Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering nuwa na apostol, at karing sablang banal. Amabibiye kalugud-lugud keka, king kakaba ning panawun, apuryan ampon apaligayanda kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, kagumning banala Espiritu, sablang parangal ng pong ligaya keka, o Diyos, sigpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Kang Kristo tinggap tayo ing Espiritu ning pangayampun, ngeni ang pong antimong anak ning Diyos, mangangastamong sabihan.
Igpami, at diya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami, kinsablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos mi i Kristo, Yesu Kristo. At sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babaya ko kaya kayo. E mula sa babalikdan ding kasalanan mino na ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo, at pamayapan ang pong pisanmetungan me, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sana kapilan man ke kayo. At kaya ka antimurin. Iyang pangtaya, ing waganing kapayapan, king metong at metong.
Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuan laring mayawas king apuna ng kordero. Gino, matampang tanggap keko, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Amen. Kareta pong makasadyang tanggap king banal a communion, magpila tamo po king libutad at mingat ba, outer lane at panayan tala po, pamo pong makatalakad, ding makaluklok karing arapan tamong luklukan, bayo tamo po talakad. Papanatilian tamo po ing social distancing, dakal pong salamat.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo, king kapamilatan dareting banal akalam at inggapmi, iganap mo sana ing grasya mo kaya kami. Nung makanano mong tiparan ing pangako mo kang Simeon, kingeya mate hanggang eneyakit ing Kristo, king pamaglakbemi papunta keka, akamtan minaman sana ing alananggang biye, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po para kiring mapilan a kapabalwan. Karing balang proyekto at aktibidad ng kakatamong parokya, ing pamisaop-saop king pinansyal aspeto, ing metong karing bagay a kailangan gampanan. Uli na nito, pasibayo kepong lalapit kaya kayo king kapamilataning second collection, ding malikom apondo, maglayon lang sumaw pinansyal karing aktibidad at kapag masosyan king daratang a fiestang balen at karing proyekto a makasakop king ikasulong ning kakatamong parokya. Dakal pong salamat at ing Diyos na ing balang mablas king kaya kayong kayapan. Dimpong makatuki, yapin laring kakatamong programa para king kapiesta ng Apong Grasya. February 2, 2022, Aldoning Kapiestan, 5 a.m. Kapampangan Mass, 6:45 a.m. English Mass, 8:30 a.m. Maringal Amisa, kapanimuna ng Most Reverend Florentino G. Labarias, D.D. 10:15 a.m. English Mass, 12 noon Binyag, 5:30 p.m. Maringal Amisa, kapanimuna ng Most Reverend Pasiano B. Aniceto, D.D. 7 p.m. Maringal a prosesyon. Ingpong pamamendisyon kandila, maganap ya po karing balang misa, magumpisa po ngeni hangga po bukas. Makanyan mo rin po, burimi pong ipaganaka ing magpatupad tamo po, pamurin pong no vaccination card, no entry policy. Dakal pong salamat. Ing bisita tamo pong obispo kening kasyam ayaldo ning kakatamong misa nobenaryo parangal king induning Divina Gracia, yapin po ing obispo ning diocese ning San Jose Nueva Ecija, alang aliwa nunepo ing lubos kagalang-galang Roberto C. Malyari, D.D. Among king lagyo na po ning kaya kaming kura paroko, Monsignor Jose U. Lacap, ing Paris Pastoral Council, Paris Finance Council, Fiesta Committee 2022, at ikamipngan pong memalen keti king parokya na ning induning Divina Gracia, pasalamat kami po king panawon at dinakeyo kaya kami, ngening kasyam ayaldo ning kaya kaming nobinaryo. Pasibayo po among dakal pong salamat. Ngeni po gampanan tayo ing pamamendisyon karing kandila. Talakad tamo po. Jesus, makirakaya king kakatamong katawan at daya, inya malyari tamong maging ganap ng kapatad at mitnong lungkot kapanisyan at katapatan, malyari talang larinan ding makatawo tang kasalanan. Ing Ginoo manatili ang parati kaya kayo. At kaya ka, antimurin. King Aldoyti, Makiabeta kari Jesus at Maria king pangadawo na ning Ginoo king templo. Iti kapag masusyan tayo naman, kambening tula ipasyag tayo Jesus anting sulu ning kekatamong biye. At matula tayong tukyan kay kabaning dalan antimo
ing depata ng Maria. Ganakanta mo naman, ing kayabe ng Jesus at Maria, kailangan talang tanggapan, ding krus ning biye, adatang kekatamo. Uling iti, yaing dalan ning kasalpantayanan ding Kristiyanos, ing dalan ning ding tutuki king sulu ng Kristo. Manalangin tamo. O Diyos, ay pami, ikaing tunay sulu, potang magsalita kaing dalumdum, babyadalan king sala ning Aldo. Ingaldo, yan naninag na, ing sikana ning aslag mo, at malyari king miyeking sala ning lugod mo. Samantalang daralan milareting makasinding kandila, kilob ning pisamban, bustan mong ding lupamit puso sunlagla king kekang ligaya. Kaya ben, ning anak mo gawan mo king anak ning sala. Idayo mo kami king dalumdum ning pamikasala, at tayran mo kami painturo king alananga mong sala, kapamilatana, akekeng dalan, katutuan at biye. Ing sulunan ning yato, Yesu Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo po ing Salve Regina.
Impong tauling party na ning misa, ya pinining papaganaka kaya katamungan na ing balang Kristiyano at inyang misyon na dapat gampanan. Ini pong party ngayon ni bala mo papadala na katamo ni nga pong Ginoo. Anting kayang misyonero ban idake karengega na ganang akakarungot tamo ing kasalpantayanan na pigkalog na kekatamo. Ing Ginoo mantabi ake kayo. At kaya ka antimurin. Mi puri ing lagyo ning Ginoo. Ngeni ampon kapilan paman. Ing kasaupan tamo at syuking lagyo ning Ginoo. Aginawa kimbanwa ampon yato. Bendisyonan na kayo ning Dios, alubos mayupaya, ingig pa, inganak, ating Espiritu Santo. Amen. Umena kayo, king kapayapan, mitutuburan kayo. Salamat King Dios.